slaninu, luk i češnjak sitno nasjeckajte. Na masnoći pirijajte dok luk ne postane staklast. Kad se ova smjesa ohladi, dodajte je u meso u koje umiješajte još jaje, sol, mljevenu crvenu papriku, rižu i papar. Listove kupusa odvojite, odrežite zadebljali dio, a ako su preslani, operite ih u vodi. U svaki list dodajte žlicu 2 mesne smjese, ovisno o veličini lista. List savite od korijena prema vrhu, a krajeve utisnite prema nadljevu. Ostatak kupusa tanko narežite. Na dno duboke posude stavite prvo narezani kupus pa slažite smotuljke, sarmice. Svaki red ponovno pokrite narezanim kupusom te dodajte lovorov list, zrna papra, suho meso i kobasice. Zalijte sve vodom i kuhajte poklopljeno na laganoj vatri oko sat i pol. Povremeno protresite posudu. Ako je potrebno, dodajte još vode. Pred kraj kuhanja napravite zaprašku tako da na masnoći dodate sjeckani češnjak, brašno i crvenu mljevenu papriku. Dodajte vodu i zamutite kuhačom ili pjenjačom da se ne stvore grudice. Zalijte time sarmu i kuhajte još 10 minuta. Sarma se može odmah poslužiti, a najbolja je ako odstoji preko noći. U sarmu poslužite pire krumpir.